Ja bih prvo krenuo od toga da je Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije osnovana 28. listopada 1994. godine. Znači, od toga je mijenjalo se predsjednika, mijenjalo se upravnih odbora. Svi su doprinijeli razvoju toga. Na kraju krajeva nismo imali ništa, sad imamo ovaj prostor u kojem se snimamo tu. Znači, svi moji prethodnici su dali obol tom svemu. Možemo reći da je veliki izazov uopće biti obrtnik ili poduzetnik, jer su zahtjevi sve veći na kvalitetu proizvoda, odnosno usluge koje se radi. Cijene rada značajno rastu, cijene znači svih obaveza koje obrtnik mora zadovoljiti prema svojim zaposlenicima u bruto iznosu. Također konkurencija je vrlo velika, cijene su poprilično niske u odnosu na naše troškove i stvarno je velika umjetnost sve to pokriti, zatvoriti i dugogodišnje raditi. Obrtnik mora cijeli svoj život učiti, ne samo obrtnik, svi sad, ali obrtnik je baš specifično, mora cijeli život svoj učiti jer dolaze nove tehnologije, ne možeš više raditi ko nekad. Mogu reći da su dosta veliki izazovi samog vođenja obrta, rada. Danas obrtnici moraju, da bi imali uspjeh u obrtništvu, moraju puno uložiti truda, rada, samog sebe. Nije jednostavno baš biti obrtnik. Obrtnici obogaćuju kulturni identitet zajednice očuvanjem tradicionalnih zanata i vještina, dok istovremeno podupiru održivi razvoj putem lokalne proizvodnje i potrošnje. U ruralnim područjima obrtništvo često predstavlja ključni izvor prihoda i zapošljavanja, što ga čini vitalnim za gospodarsku stabilnost i razvoj tih sredina. Obrtništvo je najvitalniji dio hrvatskog gospodarstva i doprinosi bitno našoj zajednici. Ja kao obrtnik, vi sa svom svojom imovinom znači garantirate da ćete podmirivati sve obaveze i prema državi, i prema dobavljačima, i prema radnicima, dok to u JDO ili DOO nije baš tako. Znači tamo možete garantirati sa onom imovinom koja je imovina dotičnog društva, a dok je vama i vaša kuća, i vaš auto, i vaš pas su izloženi i ne daj Bože da vam dođe do nekakvog lošeg poteza ekonomskog, vi to držite stalno na pladnju da vam to netko uzme. Mi smo sad imali na prošlom znači dodjeli diploma, ovako iz 8 županija smo imali obrtnike koji su došli ovdje položiti. Evo, moram pohvaliti našeg Domagoja, isto to je odradio vrhunski. Za 29 zanimanja, znači radimo majstorski ispit. Udruženje obrtnika danas ima 693 obrta, što je rast od 41% na odnosu 2019. godinu. Udruženje obrtnika Virovitica najaktivnije udruženje na području županije i veliki je čimbenik gospodarskog rasta. – 1575 aktivnih obrta imamo u našoj županiji, a obrtnika imamo preko 1600. Iz kojeg razloga? Zato što ima zajednički obrta otvoreni, znači ja i moj kolega smo otvorili obrt i to je zajednički obrt, pa imamo više obrtnika. Normalno da je to nekakva masa ljudi i da ti isti obrtnici zapošljavaju, reklo bi se u prosjeku, između jednog i dva čovjeka, znači još familija živi uz te obrte i smatram da smo jedna velika snaga gospodarstva. Treba posavjetovati možda mlade ljude koji se odluče da idu u obrt,
u neko zanimanje, da možda još malo više prikupe iskustva, da odrade u nekoj firmi 4-5 godina, da skupe iskustva i znanja, da ne odu prerano, jer se događa da oni koji odu prerano ipak nisu još dovoljno spremni za tržište, pa onda kad iskoriste te poticaje u principu nisu dovoljno spremni i jaki da i dalje zarađuju. Dosta je čest slučaj da se recimo prenosi sa koljena na koljeno i to sad nastojimo u ovo novije doba, dakle mlade naraštaje što više animirati da se zadrži taj obrt koji već postoji. Jer ljudi najčešće pokušavaju razviti nešto drugo što nije u vezi sa obrtom ako vidi da se obrtnik patio kroz izvjesno vrijeme i da nije postigao neke velike rezultate. Međutim, sa novim tehnologijama mladi dolaze do novih saznanja, puno brže unapređuju te obrte i razvijaju. Nisu obrtnici željni novca ili nečega, ali slobodnog vremena, vjerujte mi, jesu. Jer obrt je obrt, vi ste tamo 24 sata kad ste vlasnik obrta. Vi ste 24 sata na raspolaganju svih. I onda je to često puta teško uskladiti sa obavezama u udruženju, pa onda još imate posjete raznim sajmovima. Znate, ima tu toga često. I obrtnik nije lako biti, ali eto, ko ima volju za to, to je časno. Časno je biti obrtnik.